Ini kan dalam lemes Dul. Pulangnya apa songko ya? Abah apa sebun? Udah ada bapak suka gue mainan. Cek pasan setahun sekali ya. Ya kelero kaki Dul. Pasan setahun telo peluareng. Tak pas ke bos. Samun setahun apa seneng sekalian. Cari apa sak? Aku udah langsung nggak telas. Bener Fudi nongko Dul. Sambil cek bay lebay rap betul. Cek lah keronahan lah para pasak. Pas kata cek menderita nah. Tuluy log do iyo. Ingat apa ku kurang serem mah. Banyak kan lebay din. Kan kok malam tak sahur. Bah. Mun tak sahur. Tak sah pasan kaki Dul. Nah ceki pertahan lagi. San mesal lah rokok sekali. Nibun yan kakidin. Orang apa? Saya seru rokok. Ya mulai tak sahur bun. Ikan si pentingnya niat din. Mungkin kalau sahur cek yang benih syarat sana pasa. Dek iya ya. Letak rokaruan. Sambil kaki ini terletak sahur Dul. Keng pas payah dari dimah. Cek dengan terawi jarang. Apapun lihat ada urusan kan tak pernah. Tak ngiding kasan orang urus sahur kok bun. Ada terlempar sampai kol 2 malam. Siang. Si talkah. Mun tidung dari malam telo kol 2 siang. Benih keng talampas Dul. Keng lakan mate. Ya pakai siapa apa Dul. Berarti anyar tangi kaki Dul. Sepun tak apa jeng. Telampus din. Dul lah. Positif tak sah pasan kaki Dul. Ya lepas rokok sekali. Dek meribun. Tarapang kau rokok ya. Isi apa rokok Dul. Ya mulai tak jeng pejeng bun. Apa nasi berharga dari seorang Dul Mawiri ya? Apa sak? Keng tak pejeng. Tak pas kalau sebujur bangkai bun. Kecek din. Kakek cek ke saya kemunis rongo kome orang. Ingat gila suar ke neraka ben ro senaker. Pola keng tak apa ya. Ada cek lo cara begila. Ya apa sebun? Mak ngapain rokok? Pengen kalau pai bun. Ingat keting hari-hari biasan ruah. Cek labe orang perjalanan. Libur long polong. Tetinya ngerokok malah tak ngampong. Saking biasa. Tulai kalau pejak 1 bulan pasang. Timun sampai tak apa awas lo. Dek rematang pasar bun. Mengertas sangko buka kada. Imun pasan asa. Keng mun kencerna. Apa cana lah. Bun. Upang bun. Maileng kai din. Rian ibenian. Pron. Upron. Darah mah Pron. Lapar bun. Ya ketedit. Dari mau peron, kita teger. Mungkin tak teger, iya rokok peron. Marah begini din. Ada apa kaki peron? Kok tak sahur malam Kak Din? Kesiangan. Aduh, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Samangken sirut atingkeun umur. Amar tak kuat nahan lapar karena tak sahur. Sekalian lagi halo kabar. Njek burung si mati kabar. Ya kalau ngapel ngapain? Segini nanti. Jadi manje sirut je mati ya. Ya lu ki pasti yakin kabar.
Dia udah merut. Ki kuat nahan sampai buka. Insya Allah kuat di. Ki kuat ternyata aku kabar. Oh iya iya iya. Alangkong berkekeliruan, sirut burung si mati ya. Kabar ki kuat nahan lapar sampai buka. Atas perhatian Epon matur sekelangkung. Denger ya bun. Ini banyak yang si tak sahur. Ya tu lebih dari saya kepati apa? Bola beri jadwal piket boy cong. Malah beri sajakan sahur. Sehingga tak terjadi orang yang pasal kesiangan. Kira pas saya paling ngajak jadwal kang punya jadwal sahur ya. Kanto kan musola. Tak keduan santri. Ya bagian dan urusan kampung cong. Lagi ya. Dul! Dul mawe! Apa Din? Ya ada nara. Udah apa? Palang dul. Raga-raga ke malam tak sahur. Wak sa mo sola, iberi jadwal piket untuk ajakan sahur. Tala nyaman ya Din. Sa sahur tak kasiangan. Masalan kok ben kaki iberi bagian dul. May pasang kok Din. Cari engkau cek sahur tibik kecek malar. Tuh, tadi cek dari sa kampung. Yang kok ku pas tahu dul. Cek bening kok sa beri jadwal piket. Ang bagian bilang. Deki malam. Mari aku ke kaki dulu. Jok Din. Aji ya. Ni bener karen buter ah. Ya mai pas rokok eh. Rut. Burung kaki si mati. Jek kaki bun. Cek orang keng ang pulang tak sahur. Pas keng cak mati ya. Oh iya Din. Malam setia siapa sandi jadwal jagaan sahur. Dul mawe bun. Tidak tak berdua ya. Pelanjak bun. Mungkin pas bedu. Tak lah dul mawe seketempuan. Ya mun sampai tak dinas andi jadwal jagaan sahur. Tapi na THR bingo. Malah tak ketoman. Beni karo dul mawe. Maki kaki pada. Mun sampai tak dinas andi jadwal jagaan sahur. Tak kira telas. As-sawmu li wa ana alladhi ajzi bih. Ya saimi Ramadan. Sahur, 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 sahur. Mun setia teger maka cegana sahur.
Kan saya minta ngide teretan. Asa ding kopi dilegen sebutol. Iya, Din. Yang bulu. Iya, mun keng sampai ngabi sebutol nih kaki dul. Janji lagu malam tak kira ngantok. Derdin baga, Din. Ya terawi dul. Kaki minta terawi. Ya, mempersiapkan untuk sedekik ria, Din. Tidak tak sempat setero ya. Cuk lah karuan diijak wal aja ke sahur. Lepas sibuk, ingat keng tetiap. Cuk paru karwaki, Din. Arya rupa kita tanggung jawab. Cekai sahuri berat retan. Pas sampai lalai. Pas nering sekampung. Terancam batal. Dua pedul. Cuk can kelebu na pasar paku nesa. Makila tak sahur. Si penting kan niat. Abah. Untuk pak kaurin selama iman. Mukel, Din. Alasnya tak kuat pulang tak sahur. Mangkan nah. Engkau telah kebaik kopi kan seputol. Keng Asia pulang abe nangkung pas orang sekampung. Cik bunda iya dul. Engkau matoro ah. Cik penteng aki. Wala nabe tepak koreng selama iman. Takut pas mukel kapan lapar. Mar kok minta rokon. Mulai tak kerok kaki sih gue sergon. Oh ya dul. Setal kajere. Orang kita ingin sekali pedumpa. Ini kita dalam malam kan? Tedung boy dia. Malah sahur tak ngantuk. Pangedreng. Sahur, 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 sahur. Sahur. Bersama Dulmawi yuk kita sahur. Sahur, sahur. Alhamdulillah. Ya Allah sahur. Ternyata Dulmawi mau diberi tanggung jawab. Bisa parca aja. Ya Allah jagaan sahur sesuai jadwal si beda. Ajazibing ya saimi Ramadan sahur 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 dekat satu jenariat merleke kita jaga sahur ngereng sahur sahur Mi baca kan sahur bejeri Idul Mawi dia ha. Sahur, 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 sahur. Sak masak nasi, kalau nggak masak nggak makan nasi. Sahur, sahur, sahur. As-sawmu li wa ana alladhi ajzi bi ya shaimi Ramadan. Dekat satu jenariat merleke kita jaga sahur ngereng jaga sahur sahur sak masak nasi kalau nggak masak nggak makan nasi sahur 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 Apa kan mi sahur bejeri Dul? Jarang sahur malam makin kesiangan bun. Ya mula tahu kasihan wis tahu sahur. Pas anu orang di kaki bebutal kebe. Ya tak bisa bun. Ada tanggung jawab sesuai jadwal. Sahur, 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 sahur.
Yuk tarik.